Pozdrav ekipa. Možete li nam reći na kojem ste projektu radili i na što ste posebno ponosni nakon implementacije vaših grupnih projekata? Naš projekat je priručnik za BiH dijasporu. Posebno smo ponosni na sam rezultat projekta koji je elektronska verzija i printana verzija priručnika. Ponosni smo također što smo naučili neke nove stvari, prije svega kako napisati jedan projektni prijedlog, kako zapravo da koordinišemo sa cijelim financijama, da poštujemo timski rad, da podijelimo kvalitetno zadatke sa kojima se suočavamo tokom projekta, što imamo iza sebe sada već jako mnogo prijatelja širom Bosne i Hercegovine, što smo upoznali kvalitetne prodavače koje možemo koristiti za naše naredne projekte. Da li ste se susretali s nekim preprekama prilikom implementacije vaših projekata i ako jeste, koje su to prepreke bile i kako ste ih prelazili? U toku samog programa mislim da nije bilo nekih većih prepreka, a u toku implementacije projekta mislim da najveća čak prepreka bila pronalaženje informacija koje su nam trebale za izradu priručnika, jer sistemi informisanja na zvaničnim kanalima su obično veoma loše ažurirani, tako da je teško naći trenutne i ažurne informacije o nekim administrativnim procesima ili recimo nekim dokumentima u Bosni i Hercegovini. Šta je na vas ostavilo najveći utisak? Pa, na mene je ostavilo najveći utisak taj u stvari odnos tih ljudi koji su zaposleni u različitim institucijama i tim opštinama koje smo obilazili. Prije svega zato što kolega koji rade na istoj poziciji nisu znali sve informacije, sve potpune informacije, čak su i suprotne informacije davali jednom drugom. A što se tiče ostalih utisaka, mislim da će nam ovaj projekat baš koristiti i da ćemo dalje nastaviti s radom iz toga. Uskoro druga verzija priručnika.